Sakhangdaba khulai paibasinggi ambusta ahum suba AR gi night surveyor ama sidi ahum sukli. Masakhangdaba apapa makal ki khulai matik sana paibasingna ngarang ayuk Tenopal district ki manung zanba saibol amadi maring thel khulga tainaba Edomemar border pillar number 85 amasum 86 ki marag yango pokpida leba ahum suba Assam Rifles ki post maikai kaya digi at akam laitana landarakri. Post adugi night surveyor ama laikidre rifleman ani amadi wireless operator amana also open nagri haiki eti adu karambu lalhulu sata khibano hai haujuma ki oinati kana amatana claim tor poletri press na phangba paun hai ngarangi thaudu odu leikidraba night surveyor adu gi maming Shankar Ram kawi rifleman ani eduna A Rakesh amasum Sanjeev Kumar kawi wireless operator aduna Pravin Singha kawi asok pasing adu leimakhong da leba military hospital da kauraktuna leik sathari makhoi gi phibam thoina lubu oidrai Pausna makatana hai ngarangi etik adu Assam Rifles ki makai digi su khut handun nomai kaukhi dubu khulai paibasing adu di amambagi khudong jawa lauduna jungle digi nathokuna senkri tungna mapum adu ahenba force thamjinduna akan mamongna thibu humbigi thab henglaba phawbu satakhi hari press na phangba yamna thajaningai oiba pawge likhun amagi matungina hairibadi ngarangi etek adu drone yauna satakhibani hari ningsingba yabari sayesi gi September 18 gi numidang wairamda Bishnupur district ki manungsanba pawduna haribana afaba bakal gi khulai matik sana paiba masakhangdaba miyoi singna kem aduda rocket propel grenade launcher drone amasum automatic assault rifle signal landarakibani haina report tawri yum mai sakri kanba lakpa fire service ki kangbu mission yadi haiduna yengduna laikri ngarang numidang wairam pung nipan makhairum tabada thawal moijingda leiba gram panchayat ki hanigi pradhan amadi Abdul Waris ki yum mai sakri mai sakpa kanma lakpa thawal fire service ki kangbu mission ya khitre haidur mai sakpa oine yenglaga laikri heri lebak thiba thawdu odu gi matangna ex pradhan gi mayam MD Abdul Sukur na phungtokibada ngarang mai sakpa adu mi leitapa kadagi horakpa oibana mai edu kadidagi horakpa oigadagi haiba mafam marang khangdri yamna lebak thibadi ka mari da thamba sel yawba firol furniture items sing se sang sing loina tumna sakri thaudo aduga mari lendana fire service ki miyoi sing matam sana lakhi dubu makhoi gi mission ya khitri haina mathau amata tawkhidaba adudi yamna nungai sati maihau lampok thokpada kannabagi damakta leidiba singna yamna section da ba haiba sit lebak thibani thawong adu makha tana thoktana ba hona biwaki laikai miyamna sensin naraktu mai edu muthatuna atopa yum thangnaba yumda sandoraktana bu hotna bikhiba singbu hainingai leitana thagachari haina sukurna makhatana phungdorakhi Kaksing district ki revenue jurisdiction da atopa district ki maming thonjin ba suya yaroi JNGOB lam khudingma ki leiba yonbana singba thabak thorom khudimak district asigi manungda leiriba mi mari leinaba department singna sathaduna lakli asigumlaba sera asida district asigi revenue jurisdiction ki mafam khrada atopa district ki maming thonjinduna thabak thoram pangthokpa yarakli thabak thoram asi chathabiga nomadi district asigi revenue jurisdiction da atopa district ki maming thonjinba suya yaru haina joint non government voluntary organization JNGBO gi president KSIS Satradharina kuyak pidro thadorakpa chirol amana phongdorakli chirol asina makha taraduna hai haukiba tha asigi kunga mangana kaksing district ki village humfu laijing da leiriba khangsim village pangthokpa Thoram Rising and Home Guard Singidama High Court Wakalakpada Matam Toin and Nirakpadigi Sip Secretary to Wakatri Home Department gi Makada Laiduna Punkungamari Mato Pangthorak Liba Civil Police Tagi Tathadana Round the Clock Duty Torok Liba Manipur gi Home Guard Sing the Pipam Tok Liba Dearness Allowance DA Gisang Tangkak Nana Pitokam Tokpa Sang Yauna PBU Haiduna High Court of Manipur Wakalakiba petition amagi Wales Satharakpada respondent oidiba state lenga ki official singi mo chinduna lepa government advocate singna hanjin matam lorok liba si mari lainariba respondent singna makoigi council pipam to report affidavit na singba pigadabani haraduna chief secretary to pokatri high court file torokiba petition adugi number WP Clause 91 of 2025 ni petition assist liba sahi siki January 13 Manipur Home Guard Employees Welfare Association ki president Young Lab Mangi na petitioner oiduna file torokibani
Petition asina wakalakibana Home Guard members in the April ama English ngani ko kungani thwidigi lakhat laklaga DA gi sang sar taraga mari digi taraga treka point manga yawna pigadabane duga June ama English ngani ko kungani thwidigi ne sada kunga mathugi sang yahun bagaloina December ama English ngani ko kungani thwidigi na sada kungani pan March ama English ngani ko kunga mari digi na sada kuntraga ni thwi January ama English ngani ko kunga manga dagi na sada kuntraga mapan pibagaloina April ama English ngani ko kunga manga dagi na Home Guard singi actual payment galoina pihanbiu haibsini masigi mathakta BDF amasum police na singwasingda mikok ta thada lupa lising ani gi ration mani pidi basigumna Home Guard singi su pihanbiu haijarkhibani petition asi February 13 English ngani ga kunga mangada Justice AB Mol gi bench na lokholakpada petitioner gi maikaida council Zono Rahman na lepki maki submission sing taraba matuna ko na sayol mari gi manungda pakum pirakadaba notice respondent ani da issue tawki aduga March 10 English ngani ga kunga mangada matter asi lokholakpada di council singna tawrak joint player gi matungina matter asi April 8 na makhasa thanaba ko na lepki adubo numit asi da ko na amuhana lokholakpada respondent ani gi maikaida lepa government advocate na mahakna parawise comments di phangle dubo counter affidavit file tawna ba sayola ni gi matam pibi waiki ado moina mak petitioner gi makai de lep khibagi council Renika maibam na Supreme Court na March 13 English ngani ga kun go homdoida civil appeal number 8836 of 2022 da pi khiba judgment gi matungina court ki makai digi simple direction ama pibiragadi matter asi dispose taw yarabane ki adomoina mak matter asi me taragani thu English ngani ga kunga manga June taragani thu English ngani ga kunga manga July kungani thu English ngani ga kunga manga August taragani thu English ngani ga kunga manga September mapan English ngani ga kunga manga masum October mapan English ngani ga kunga manga da court ki makai digi lokhalakhi bada petition asi ki respondent singi makai da lepa government advocate singna counter affidavit file tawraknaba counter affidavit file tawraknaba court gi hanjin nirakpaga loinana tha sigi taraga mari amu hanna lokholakpadadi petitioner sina matter asi mathang thagi taraga treta makha sathabina ba haijarki maram singa sidigi association asigi president ngarang chief secretary da ayi sirul ama pisinduna petition asigi official respondent singi maikaidigi pangthokam thokpa thabak sing pangthokhan biu haina wakat khibani hari Nupi ama bu luhongduna yumban minagani thajahalaga hanjin ikai khumnaba manghan biwa naupu ba angang laktokhan bana singmagi maral da Kerala gi MLA amagi mathakta police na case tawkhri yamna tangna thokpa thawdo ama da Kerala gi MLA amana nupi ama bu luhongduna yumban punsi da khungda minaragani haibagi namthak tawduna thajahalaga hanjin ikai khumnaba manghan biwa musum nupi aduna naupu raglaba phawbada namdun angang lathokhan bayawna tuan ba charge sing tawraduna police na maki mathakta regular FIR case ma register tawduna wakatri Kerala police na case ma lokhalaba MLA dugi mami Rahul Mangkuta Thil kawi ma Kerala gi Palakar Assembly constituency gi meleni MLA si ki meyok tamang ikai khumnaba manghan biraba nupi dugi imung manung yawna victim samangna ngarang chief minister Pinarai Bijan gi officer lakna wakalaki victim mama sumaki imungi miyoishin wakalakpadigi Thirubastapuram rural gi district police chief KS Sudarsana lusung buti mama na victim nupi asi gi statement lokre aduga ngarang ahan ba yukta Baliamala police station na FIR gi matakta regular FIR case ma register tawdu lokakibani adomoina ma police station asini FIR gi matak case asi lokalabasu thawdo thukliba adugi matungina case adu Nemom police station transfer to Kredi. Soibam Lekai community hall the Ayaba Yaudun Hauksi Sanari Besimi Yang Sang View. Impal East District is Zenims Manaktaliba Ayang Padi Lambi the Lady Soibam Lekai community hall the Ayaba Yaudun Hauksi Sanari Besi Atubumatam Nami Yang Sang Viduna. Logi Matung in Excel Lokat Piu High Soibam Lekai Gi Miyamamadi. Akoi the Liba locality Singi Miyam na Manipur Director General of Police DGP da Ayib Sirol Pisinduna Taxing Crate. Sirola do the Miam na Soibam Lekai community holder, Mamang Thadi Hon Ayaba Yaudana Hauksi Drokaya, Pangtok to Lakri. Asigumba, Fund Drive when Satabani Hava, Tauram Singosi, District Administration, Local Police Natragana, Mari Lenaba authorities sing the Ayaba Yaudana Pangtok Toram Singori.
ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯎꯁꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯃꯈꯣꯜꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ DGPꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯆꯠꯊꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯔꯦꯞꯀꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯌꯣꯜꯂꯝꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯥꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯔꯦꯞꯀꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯌꯣꯜꯂꯝꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯜꯂꯤꯛ ꯑꯔꯖꯨꯟ ꯈꯔꯒꯦ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯦ.ꯁꯤ. ꯕꯦꯅꯨꯒꯣꯄꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯚꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯑꯂꯥꯕꯥꯔꯨꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ MLA ꯑꯕꯤꯗꯨꯔ ꯔꯍꯃꯟꯅ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯟ ꯊꯥꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯏ ꯆꯥꯏ ꯊꯥꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯀꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯤꯔꯦꯞꯀꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯌꯣꯜꯂꯝꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯊꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯦ.ꯁꯤ. ꯕꯦꯅꯨꯒꯣꯄꯥꯜꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯂꯧꯇꯨꯅꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ SIRꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯃꯠꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯍꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯂꯟꯖꯪ ꯀꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞ 3ꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ MNDAAꯅ ꯈꯥꯏꯅꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯁꯛꯈꯪꯆꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯀꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯍꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯂꯟꯖꯪ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯌꯤꯡꯃꯣ ꯕꯥꯃꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯀꯥꯟ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯡꯗ ꯍꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯆꯤꯟ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ KIAꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯀꯌꯥ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯀꯤ ꯁꯣꯔꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 25ꯗꯁꯨ ꯍꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯑꯥꯔꯃꯤ SNAꯅ ꯄꯥꯀꯥꯟ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯟꯀꯤꯋꯩ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡꯗ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ SNAꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ KIA ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯄꯜ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁ PDFꯅ ꯊꯠꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯝꯅ ꯍꯨꯟꯇꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ SNAꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ 50ꯔꯣꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯑꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯣꯀꯥꯡ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ MNDAAꯅꯁꯨ ꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯏꯅꯤ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯁꯛꯈꯪꯆꯦ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡꯁꯤꯡ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯣꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 2ꯗꯒꯤ ꯈꯥꯏꯅꯤ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞ MNDAAꯅ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ MNDAAꯒ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯔꯥꯀꯥꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ AA ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯪ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ TNLAꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ MLA ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯀꯨꯝꯊꯅꯤꯡꯗꯦ ꯂꯣꯀꯦꯟ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯃꯍꯥꯛ MLA ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ MLA ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯂꯨꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ MLA ꯂꯣꯀꯦꯟꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯕꯥꯕꯨꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯀꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ
Wangoi AC da kanana kari tauri habisi miyamna loina khangnaga leirapu ngaktani. Adubu ngarang ex MLA lukhoina media da phongdokhiba wafamsing aduda aduna atay atop AC singi miyamna wangoi AC bu lan ukikadawba leibana tangai phadana wafam khradi sengdoktaba yadabadagi sengdokpani. Makata nasu awai akhum taunaroi ex MLA amagi thakta kumtharaga wa ngangningwi apambus leiteki. Lokena hai hausi wangoi gi community health center da labor room amasum blood storage ki building adu sariba contractor na department ki official singna guideline ki matungina sagadabagi mawong adu taunaba haibada tawbidri habigi wakat ama health and family welfare ki official singna hairaki madugi matungina mahakna thasigi kunga mangada sariba building adu yengsinba satpani maduda media singi mamangna department adu gi engineering cell gi staff singna contractor adu hanagi ex MLA gi mayam jadu manini mak thabak adu subani haina phungdokhibasu leikhrabani aduga ngarang amuk hairiba engineer adubo ex MLA gi quarter da koraga contractor adu muhaki mayambaga hiram amata da mari leinadi sub contract lauriba misa adu S Ragumani kauba amani haina namduna sengdokhan khibani haibigi praman su leiri tasengna CIC gi thaba asi kanana subano haiba loina khangi adubo suriba thaba asi miyam gini maram aduno contractor adu ex MLA gi mayam oiraga su quality laina suna bakhan khibani wafam kharasi media ra phungdok lobagi damakta ngarang ex MLA lukhoina ngarang ex MLA lukhoina maki loken laikhidraba ahalaman phabu putholaga media ra yamna saunu ngalak pasima khwaidi gi lebak thibana ki